Dobar dan ljudi, evo nas ponovno u Croatian Games TCU. Danas ćemo malo snimati Happy Wheels, sa mnom je moja sukolegica Ivona. Pozdrav. I idemo početi sa snimanjem. Ja sam kao od malih nogu bio mislio da ću uvijek ovako snimati, idemo početi. Ajmo, tata i sin, evo. Sine, jesi doručkova? Jesam tata, doručkova sam. Dobro, onda idemo, evo ti malo pa divlje. Evo kobasice. Sine, jedi ćevape. Ajme, grozno. Idemo dalje, ljudi. Idemo. Nismo ni počeli. Evo malo mesa. Da. Idemo dalje, ljudi. Idemo. Bravo, tata. Tata popravi ruka. Dobro, sine, budeš malo za farbu put. Da se ne izgubimo ko Ivica i Marica. Dobro, tata. Tata, znaš kaj smo sad? Nemam glavu, ne mogu ti ništa reći. Evo njegova, tu gledam njegova nogica. Evo. Gled tati na njegov. Idemo dalje. Okej. Ajmo probati jedan barem da ništa ti se ne desi. To ti je nemoguće. Šalim se moguće, to može ljudi pa. Idemo ljudi. Koji zole pita, koji su ferraristi. Tata, ti si ferrarista. Dobro, sine, ja sam ferrarista, šta si ti? Ja sam malo dijete. Dobro, malo dijete. Budi sada veliko dijete i navijaj za mene. Dobro, tata. Idemo, sine, idemo. Croatia, ne zaboravimo Croatia. Pobjeda! Evo ljudi, prva šema prođena za samo 31 sekundu i 40 sekundi. 31 sekundu i 40 stotinki, oprostite. Ajmo ovdje. Snimit ćemo ih negdje budemo vidjeti. Opet sa tatom i sinom. Deda, šta radiš? Evo vidiš da kakav najce, evo vidiš kak sam ja, ko Hulk. Vidite deda ja kako Hulk glinuo cijelo drvo. O sine, vidim malo ti nogice idu gore dolje. Da sine kak je lijepo. Sin uživa. Evo, malo da ga pogledam. Evo neke bolje. Šici, vozi dolje. Tata, vozi dolje. Dobro, Croatia, dolje idem. Malo guza. Morat ćemo malo. Idemo dalje. Idemo ljudi. Idemo. Tata. Je li ovdje pobjeda? Kaj? Kako nisam pobjedio? Možda zato kad imaš spinu. Ma da, sinovo probio tu. Ne može probiti ni ne znam ko valje ljudi, ovo fakat najmoguće. Evo, došao sam na pobjedu. Došao sam, bolo na briga što me piše tu. Winner, kaj već piše, došao sam na pobjedu, gotovo. Gotovo, evo, idem se ubiti. Ja sam pobjedio, bol me briga. Malo, hajde. Ode samo automatski. Idemo ljudi dalje. Impossible, te šeme. Ja nekad znam proći. S kojim ćemo? Ajmo sa skočkom. Skočkom. Što je ovo? Šta? Ajde, do pobjede skočko, do pobjede. Ovo neka mašina. Joj, ste vidio ljudi kako mi je malo falilo. Ode skočko. Gdje idem, Tomislave, gdje idem, reci mi. Evo, ne znam niti ja. Gdje treba skibiti s ovim dekom. Deda. Evo deda, ajde, ako pobjediš daću ti, šta je mogu da daću ti, kupit ću ti nova kolica, deda. Dobro, Tomislava, samo ajmo pobjediti. Deda, ali ti vidiš gdje idemo? Ne, evo vidim nekog
neke ljude. Idemo. Bravo, harpun se pogodio. Dede. Gledaj da se u šta ovaj deda i ovaj radi. Isuse, šta mi rade. Deda ga ljubi u čelu. Fuj. Nisam znao deda da imaš svog dečka. Fuj. Fuj. Idemo dalje ljudi, s ovom prvom epizodom Happy Wheels na mom kanalu. Koji ćemo Impossible, ajmo samo još jedan Impossible i onda malo ćemo sve. Evo ljudi, Može. to je znači Impossible, znaš što to znači? Da, znam. Uf. Možemo od ovog čufta napraviti. Sam Grozno. kišan prvi. Ajde. Gle glavu, je glava dolje. Dalje. I ona ne gleda, ovo je noga, ova pozicija noge. Ko da. Ko će mi? Ajmo ovo. Don't move it. Ajmo već šta je to. Idemo, tata. Sine, što si doručko? Evo, tata, jeo sam kuglice sa linoladom. Dobro, sine, nemojte inače nikad jesti, jer ti možeš pozvat kad se brzo vozimo. Dobro, tata. Sin više ne mora doručkovati u svom životu. Ne. Još malo kulo će napucat bajka. Još je nas napucat. Srce. Ajmo još jedan. Bravo, sine. Tata je sinicu tu. Bate se. Dobro je, tata i sin su tu. Tu su svi dijelovi, znanstvenici i mogu ovi. Deda. Di? O, deda, šta radiš? Deda izgleda umro, ljudi. Nisu da staro ljudi, jesu. Ajmo zadnji put, bravo Ivana da se to uočila. Ne, glavom se primi. Ma joj, nije uopće dobar nogometaš kad se glavom primi. Izgleda ljudi da je malo preteško za nas. Idemo. Gdje je motorist ovaj? Ajde, motorista, šta štekaš? Ajmo. Ajmo ljudi. Šta ovo? Češ ti živi izaći? Ovo je neka sprdnja. Što je ovo, gle glava. Dobro, ajmo van. Evo ljudi, idemo van iz ovoga. Idemo na zadnju Minecraft. Idemo na zadnju šemu danas. Ajmo. Jer ti je ovo neki Minecraft, pa nema u Minecraftu harpuna. Gle, sina malo porasa. Sine. Nemoj mi liza dupe. Tata, smrti iz guzice nisi pravo. Tata ne, ostao bez komentara. Ajmo, kako nisam pobjedio? Nisi čitao ostao. Ajmo ponovno, moramo preći prelagano. I pogledajte, u zadnjoj šemi danas. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte me, subscribeajte me i vidimo se vrlo uskoro. Bok!